ariko turashima Imana kuko mu b'Imana yagiriye neza muri uyu mwaka, mu b'Imana yagiriye neza muri aya mezi natwe turimo. Yesu ashimwe. Ndashima Imana kuko Imana yongeye kubagarura mukaboneka mu mago yacu, abana bakababona bakishima. Twari dusigaye dushorana n'uwacu tukavuga ngo suku aho duhaye tunyura abantu ko baravuga gute. Ariko hari ukuntu Imana yatwambitse imbaraga. Hari igihe umwe yageze ashaka nko gucika intege agasanga undi arakomeye. Yesu ashimwe. Habaga igihe mubwira nti tinjewe ko numva byanze, akambwira ati humura. Kugeza no ku munsi no kuwa kane umunsi papa Response afungurwa, kubera ko turabayobozi bo mu rusengero twembi baba mama, umwe ni umuyobozi ubundi akamwungiriza. Arambwira ndamubwira ntese bijanye n'itorero ry'abamama, arambwira ati ko numva nsa n'uwacitse intege, kandi ndamubwira nti humura mw'ijuru hari Imana. Yesu ashimwe. Muri ibyo bihe byose twabanyemo, hari ukuntu Imana yagiye idutiza inkomezi, hari ukuntu Imana yagiye twambika imbaraga, nubwo twumvaga muri twebwe bitoshoboka bitokunda, ariko Imana yagiye twongerera imbaraga. Imana ishimwe. Nageza mzuka nageraga amasengesho ya saa 7 za nijoro, ngapfukama ku gitanda canje nkayibwira ngo Mana, abantu bose bararyamye, nabari abafite amadose yabo nabo bararyamye barasinziriye, ariko we nturyamye tusinziriye. Yesu ashimwe. Ngasenga isengesho rivuga ngo ndacategereje umugisha wawe. Iryo sengesho nageza nkunda kurikoresha kenshi, kavuga ngo kugeza n'uyu munsi wa none ndacategereje umugisha wawe. Ndashima Imana kuko umugisha w'Imana twawubonye. Ndashima Imana kuko Imana yatwigaragarije muri iki gihe, tukongera tukabona abatware bacu bashika mu mago, tukishima tukanezerwa, abana bakishima. Imana ishimwe. Dufite icyizere kuko n'abandi bakiriyo bazavayo, kuko si kubw'amaboko si kubw'imbaraga zacu, ariko Imana yarabikoze. Imana ishimwe. Ndashimira umuryango wanje aho mvuka, ndashimira umuryango wa Byinshi baransuye ku bwinshi uhereye mu karere kacu ka Umoja. Ndashimira abavandimwe bacu babugufi baradusuye. Imana ibaha umugisha. Ndashimira itorero muri rusange, ndashimira abana twari kumwe na ba mama wabo, ndashimira bonke na mama we, ndashimira umuryango wa Gatutsi n'umudamu wiwe, ndashimira abana babo bagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo mu rugo iwacu twishime. Imana ishimwe. Ndashimira umuryango umubyeyi wacu uri hariya mu Rwanda, Oze, ndamushimira cyane. Kuvuga ibyiwe sinobivuga ngo mbirangize, ariko Imana iri mu ijuru yamuduhaye nk'impano, imuduha nk'umubyeyi, imuduha nk'inkingi, imuduha nk'urufatiro rukomeye mu muryango wacu. Imana ihabwe icubahiro. Ndabashimiye mwese, nubwo wenda hari narondogoye murambabarira, ariko Imana ibaha umugisha, kandi tukomeze dusengere n'abandi kugira ngo bazaze umunezero twishimye, tukishimana n'abana bacu, n'abari abamama nabo bafungishije abagabo babo nabo bazishime. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icubahiro. Meye yuko duca muri ino nzira muri ano mezi yose ihabwe icubahiro. Nshimiye abamama bo muri Harvest yuko batwihanganiye je na mugenzi wanje, kuba abayobozi b'abamama mwamara mukagira ikibazo mwembi hatariho umwe basi uzahagarara mu cuho biragoye, ariko kandi baratwegereye baradukomeza. N'igihe twumvaga ducitse intege baratwegeraga bakavuga ngo bari inyuma yacu, twumva dusubijwemo imbaraga. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nshimiye abantu bavuye mu Rwanda, nshimiye abantu bavuye mu Bugande bakaza kwishimana natwe, by'ukuri turabirekonesa. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Muri abagaciro kanini kuri twebwe, mwakoze iby'ubutwari. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Shimiye Imana yakomeje kubana nanje muri uru rugendo. By'ukuri twageze aho twiheba. Nagendaga ku ishuri ry'abana bano bari segondere, nta na rimwe narize,
kandi ntabwo nagaza nabereka umubabaro ariko nataha nkarira kabwira Imana ati se kubera iki ibingibi wabyemeye n'ingene umugabo abandi bagaza baza kumusaba service yo kugira ngo bashakire ishuri ry'abana akirirwayo akagenda iminsi none ni jewe ugiye guhagarara nje nyine muri iki kibazo. Shimiye Hakiza, shimiye Museveni, nta na rimwe nababwiye yuko nkeneye yuko tujana nabo ngo bange, ni basaza banje nakeneraga kuja ku ishuri ry'abana kabwira Hakiza ngo nshaka ko tujana nawe kirengagiza yuko afite akazi kabandi ahaye akora akambwira ngo nta kibazo ngo tuzajana. Nta na rimwe tutajanye nawe, Imana yo mwijuru imumpera umugisha. Nshimiye Munyampundu namuvugaho ngatinda, ni muramu wanje niwe tubana hano, ndamushimiye cyane, Imana yo mwijuru imuhe umugisha. Abo ntabashije kuvuga by'ukuri si kwa ubaya, ariko kandi mwese mwumve yuko nabashimiye. Nshimiye abarimu b'abana, igihe tugiye gushaka ishuri ry'abana umwe bari bamwohereje Kisumu umutoya, ubundi bamwohereza Nyeri, tubona uko ari byiza yuko bombi boja ku ishuri rimwe. Ndashimira Rushimisha, twarajanye nawe twirirwayo dutaha nijoro amasaha akuze, twagiye kwinginga umudirecteur kugira ngo dufatire n'umutoya. Yarashitse arambaza ngo se kubera iki ngiye guhindurira umwana ikigo, ngo se ko atari amahasha, ngo kubera iki ngiye kubahindurira. Ndamubwira ati mfite ikibazo kitoroshe cotuma ndatandukanya abana, ubamfatire bombi cyangwa se umpakanire n'uyu nguyu mukure hano mujane ku kindi kigo, kubera sinobatandukanya kubw'uburemere bw'ikibazo mfite. Ndamwata umugabo yarazindutse, ashitse iyo yazindutse arafungwa. Rero kugira ngo umwana umwe aje Kisumu undi agume hano Nyeri sinobishobora. Ambera imfura aremera arabafata. Imana yo mwijuru imumpera umugisha. Shimiye abarimu ba hano kuri Unity. Unity ni ikigo abatoya bigiraho. Umwarimu w'agakobwa kacu yageze ahampamagara arambwira ngo se niki cabaye kuri Rema. Ngo kubera ngo yicara mu ishuri ariko agasa nkaho ataririmo, ngo kandi ngo namureba ngo n'urubavu rwiwe ngo siwezi mchapa, ngo siwezi pata mahali kwa kumchapa. Biba ngombwa yuko mubwira ikibazo. Maze kumubwira ikibazo aranyemerera, arabyumva, arambwira ngo nanje ndi umubyeyi, ubwo ngubwo menye ikibazo c'umwana. Habaye muri ano ma examen ashize, umwarimu arampamagara arambwira ngo composition ya Rema yanditse ngo ntabwo azampeza amakaratasi. Ndamubaza se kubera iyihe mpamvu? Utampa composition y'umwana kugira ngo nyirebe? Arambwira ngo yanditse, yakoresheje ijambo ry'Icongereza, aravuga ngo yanditse true story, ngo yasi. Ngo rero nguhaye
nguhaye izo mpapuro tutaramenya igihise umwana azafungurirwa, basaza biwe bakazava ku ishuri bakaza bakazisoma, ni umubabaro hejuru y'uwundi. Yaranditse yanditse ibiri mu mutima we. Niwe mukobwa wenyine tugira, namwe murabyumva ukuntu aba afite ubusabane na papa we. Arandika aravuga ngo ise ngo aramukunda, ngo yageze agenda hariho hose agataha amuzaniye ikintu, ngo habaye mu minsi ishize ngo ise arazinduka aja muri Kongo, ngo ashike yarafungwa. Ariko mana sinshaka ko papa azagwa Kinshasa, uzodufashe papa azagaruke ntakagwe muri Kongo. Zukuri byarambabaje ngo bwire senga amasengesho asa nkaho ari ayo kuzimura. Bwira Imana nk'uhaye ubwira umuntu turi kumwe kandi uhawe umbona, nanje mubona. Ndayibwira ati aya ni amezi 9 wa Mana we ageze. Nimba naragusenze warumvishije, kandi nimba utarumvishije nta yandi masengesho mfite nasenga. Rero kubw'iyo mpamvu urebe ukuntu abana ibyo bahaye bandika. Kumenyesheje yuko uno munsi wa none ndangije amasengesho ntazosubira gusengera kino kibazo. Imana yo mu ijuru izikora ibirenze ubwenge bwacu. Imana yo mu ijuru izikora ibirenze ibyo twebwe dutekereza. Hari kuwa gatandatu ngo habe kuwa 4 umugabo arafungurwa. Shimiye Imana yo mu ijuru yumvishije gusenga kwacu. Shimiye Imana yo mu ijuru yumvishije gusenga kwanyu. Twasenze kenshi, twakoze amafungo kenshi, ariko kandi cyo twariko dusengera niki ngiki Imana yaragikoze. Ihabwa icubahiro. Shimiye ku bwa mwarimu, dufitanye amasano menshi, namwe murabyumva. Imana yo mu ijuru itaremeye ukuba umuhigo w'abanzi bacu, ihabwa icubahiro. Imana yo mu ijuru itaratumye ugwa Kinshasa ukagaruka ukaza hano mu rugo, ihabwa icubahiro. Umunsi shanga mbwira ngo bamufunze, naramubwiye ati ibi ni ibintu byoroshe cyane bazomufungura. Ariko igitangaje Imana ikomeza kutwereka n'ibindi. Buca mwarimu aje Kinshasa, Imana yarabinyeretse, bibwira shangazi, ariko nje nari nzi yuko ahayaza, ariko sinabona twishimye. Shimiye Imana yo mu ijuru yuko yakugaruye. Ubu nyine ukaba uri mu rugo. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Narondogoye ariko kandi n'amashimwe. Reka gira ndirimbe, hanyuma wacu nawaze gufata umwanya. Byukuri mutwihanganire, n'urugendo rw'amezi 9 kandi sinshobora kuruhina mu minota mikeya. Nitakuimbia kila siku sitanyamaza, nitatangaza wema nazo fadhili zako.
wote watambue kwamba wewe una uwezo. Usifiwe Bwana, usifiwe Bwana,